Nanda babi menatiko na Lesoni ron Lesoni ron tu weekenda. Ron tiko na Vosa Vakaibalebale ke na wase tinikawono na tikine viwa. Ka ron tingina weekenda. The heart of man plans his way, but only the Lord establishes his steps. Sandau tuba kana tamate na ka medakawa. Na sala tuba na kokoya na kaina numa kokoya. Me binaka kina, me rawata kina nambula, rawata kina na tuba ia kabe kenda na vuku ni kuwa, ia nakalonga. Ena vakayadora, na sala memoria, na kena rawati, kena sangani rawati, ia na Nona ngan na Kalou. Ulutaga umbita na mataka binakainda menonda, menda Ciqoma ni Kalou e Nona nai Otioti ni Lewa ena Nomui Tuvatuva. Monandau Ciqoma ni Kalou e Nona nai Otioti ni Lewa membaleta na Nomui Tuvatuva se Nomui lako ena vura-vurango. Satu oti tumbeka nandai Tuvatuva ena vulongo. Soben kanda satu bakata ka tuba bubale merawati ena vulongo. Da tuba kata ka baka ya busambeka baka baba koso ya mataka binani ko basi na Otioti ni Lewa ni kena rawati. Only God knows. We must and we shall acknowledge that God has the last say in whatever steps that we take. Gona buno enda rawakina na londa. Gona buno enda ndawrede ba tanikina na kalongo. Gona buno enda sonango enda we have the second thought. Are we serving the real God or what? Because when we plan, we want everything to be done and achieved as planned. And if we don't in a plan, ni zala no tubu sekali sotabi na no mungangandre, gona kando thunu kenda. Na yalo ya kona numu mubasukani kuwa, ena rara mo no boso tiko na buku, ninda raida na Kalou, ninda Ciqoma tiko na Tuvatuva. We will always have that humble heart all the time. Whether we meet it or not, we still have that humble heart. Dapat kami ni mandeka. Kaku ni kondo zundu sa kumburi sa Italia. Ciqoma tiko na kaya baru takabiko na Kalou. Ako kati ko na Ulutaga. Menandaw Ciqoma ni Kalou nga Nona na Otioti ni Lewa. Sandambula, sandamate, and the mate, and abukuna. That's why the purpose why we're here. Dominon the sere na matagabi na kainday. Totokatu. And the sati ko na Nona vale tambu. And abukunga niya zayday. And the muni nga chisu. Sin madal mandorto mata sere tu kilachu kan balin sere asenga. Sir tu lang awali tu nga. Na vali mandor mata sere. Totokan na domuli sere. Kema misati ko na nomuni vale tambu. Neva muni nga chisu. Nga neva. Sa amin doon ang raruso kabitu kaya sasanga ni tarara koro ko choba. In vain. Oda. Vagalusi, waste of time. Waste of resources. Oda. Sa kanyan rawa na koro. Eandra wale. Unang batang nga na eandra. Ni kuwa mendandaw Ciqoma tiko. Sari imbimbi tiko na bekenda na matakabi na kainday. Nona Vosa tiko babuli bekenda tiko na vuku. E na matakabi na ni kuwa. Ndolabi tiko na Vosa na Nona. Totoka na itutugo na lulin mata nitu. Nona Vosa tiko koya. Mendaba kandi na tagamanda. Narorong ila ko nike. Beba kabotu kana tagimanda narorong la ko ike. Ya na buno ko Vosa tigo ni ko. Ya sona ngauna. Ero siya ni bindo nuiti ko narorongo kana rirai. The question of why? Do ka orto mera waran soa. And the bunau, and the wasea, yes, the outcome.
marutakan din na Vosa Ciqoma lulun matin tu na noa. Esa kandir. Ya na muna rai kina na matin tu kina lotu. Me ba kandir na tang na lotu betul kau mentu siapa salah. Uira talang arah rabitu kina ndomo the divine intervention. Yang darong ada tu ni kuah. Lesoni rora endu tonga na lesoni. E saruti tombu na kena embale belta e avalata tiukina na londa. That's why we plan. That's why God gave you the wisdom, the ability to strategize, to plan. Sarindo na kana me takaba na Kalou ko babonga. Oi ko tubana romanda ena Nomui Tuvatuva. Sangan di kolang tinggal mai ko mai masuk, o sangan di takaba na kena takaka. You have to plan. That's why He gave you that wisdom. That's why He gave you that ability. That's why He gave you that strength, that breath of life to do something before He can establish your steps and your direction. Dapat susuta mandana Kalou. Lotu sa tubutuba ka. Bosa bagi sangkar rabingo. Ye tubutuba ka nga na lotu. Lewa na ka ke mambose ke mam sabitan no tatal. Yo ke rokobiti ko na Kalou. Enda na bital no kina enda bosi ye menda sanga. Me vakati ko na ka bosa ti ko na turapiem. Me laurai serangan na buana. Me bakanti na tagi mandana Kalou ngau kati wasuma. Tali no na dabuto tioko ebe kenda na turangan dan do manda muere. Do manda mulonga tapi. Do manda mu ubi. No na dabuto to kono no. Ya ndina ka kati ko embera kilo no ubi na sie bunge ochingo. Dabakandi na tagmanda. This God is God of prosper. Ya menda kila. Kakeve no nga na Otioti nilaulangwa. It was the end. Outcome keve go koyanga. Asaro imbimbi kina bekenda na mataka binakainday. Yo, lesoni ko imbimbi tala mindaraida. Na yalo entandau vingoma kina. Na be kakeve ndala kuduruma. This scripture taught us a lot of lessons that we need to learn from today. Pidana ka umbito tokain mataka binani ku matay. Katamata may tubutuba ka. Human needs to make plan. Sanga na plan tu nga mo ko na numut yung nga. So ko kaya ti ko nga. Baka sama tu nga. O kenda, dakila babinaka o kenda na ninatu na matanitu na corporate sector. When you have a strategic plan, there is someone is responsible to act on that plan or that activity. See that? Sanga ni boleh wala tu nga na plan. Somebody has to act on that. Yes, abakaki na Vosa ni Kalou. You plan, someone has to act. You have to act on it. Before God can establish the outcome that you want. Na Kalou ena siyang nila ko may minamay pala tabi ko may tatuvok. Kung ano mo ko masumasuti ko siyang natakamdarakan rakusin anturumu. Enan ronga antumomu. Masu Vakaba. Vakandi na tangamanda ng ganga ni Masuya. Vakandi na tangamanda na Vosa ni Kalou. Me bakamatana na Vosa. Me lauray na Vosa. Me bakanga no na may rayra na lubi ni Kalou. Me rayra na tamata. Embiuto na Kalou. Me lauray ba tamata ko kwa. Ikanina siya. Ya, osambole kenda tigo na mataka binakindeg. Mambale. We have to make plan. So webe. Uwe to kasama. Tuno ba plan. Kuno ko raiwali chunga, kuno panananuta chunga. You must plan in this life. If you want God to establish your plan, you need to have a plan. Me chiko na plan. Sangan inda saso baraka chunga wa, dakaya chunga wa. Me vaka tagi na ka kwa vakaya. Kene karua. Only God establishes steps. Mimi tube kenda na tikinongo. Ninda tuba ka.
It is God who directs our steps and determines the outcome of our actions. Au kareme dan do vingo menelo vinaka. Keba ka ko dova vinaka. Keba ko rawata vinaka. Keba tarawata baka vini vinaka tala vinaka tanga vinaka mi chikungai muri. Buwe ke to samo ko kaku ni gondo yalo dha. Sonongo na ko sila ka computer lotu, sonongo sa tobe matasinga, sa tobe masumasuk, sa tobe baleta, sa seni sota. Yo oiko nga mo ready ko ndala ko sin sota tsuga mato ko nga o sedi connect vinaka jigo be ko ya me ba so tarmai na no mga ngandre. Superficial connection. Kalimuni bulanda sa ati ko kinongo. Dare teleman na live connection ya. Ube ko to kasamo. O connect sigo siya. Ha, tarong ko ya. Ala ko connect dala sigo ko. Connect my. Eh? That's why you don't see the outcome. That's why you get frustrated and disappointed all the time, all the way. Rather, let's tell them that they're live connection. Ebe kenta na matakabina ni kuwa. Nambale, God, kwendo nga. Kabiyan to siya kenta, He is in control all the time. Eh? That's why we said, we can ngone, God is good all the time because He's in control all the time. And He should be in that seat all the time. Kakun ko biso tabakan dua ngone na damit ya. Laiba men damit ko if He's in control, He needs to sit in that driver's seat. Seni passenger, men driver's seat sarangau ko. Isalim da sabi ang reba tumdang ako kenta. Nalo mantang ang tabi ang reba gina siya daba. Nalobu. Awakati ko na Otioti nga na abunoy kinay ke. Uru di ko som. Uru. Hoy ko mo yali. Yali ko iko. Melaw renga. The one that is in control and shall be controlled all the time. Taba bibinakati ko kya. Kimambale. Dotal na tiki na utomiga tiko na Lesoni nga ya. Nanon tabakalonganga tayo kenda tiko that we need to trust God to lead us. Go santa biba na numiti nga. Nindaray da tiko na nonday tubutubang go na hula o soso to kabi kenda. Mambibi na luto sile. Ngarabi tuki na nabiwa siwase. Lim sabro ka diyan na siwase. Will tuki na utumeng Australian baka na kay murin baka na tumbo siwang baki. Yan da babi binakatigo na matakabi na kainday. Sa tubo-tuba kati ko na loti no baka tal tiko kina bosko biti eno kusita. Tubo-tuba ka. Ya rimbimbi ko kina na kana baka avokata kini tunan duin ni tamata, tunan duin ni yalo, tunan duin ni rai, tunan duin ni level ni vuli and then duin kauta na Kalou. That's why God need to be in control all the time. Kasi ang anda sanang duin nga. Darabi ang babu nun ni Vosa. Butu ken duan, laro duan, beta ken go. Yan na buno mendambe kina who is control of everything. Mendara ningay lain tengah kenta kina yalong ha erokobi kina the one who is in control, the one who is controlling everything. Dabay me ni manday ka. Mabal bilingi ko lebi tumba. Kau Ciqoma ni gondon me leba ka tulawa. Because He is the only one who can establish your dreams. Okay? Kenda ngone tunon tatanra na Kalou nga. Iko na tubo kati ko na binakata timba ka so binakata merpailate, so binakata me bunuway, binakaya o sa tubo karoti ko. Iyan ni baka rongo tagiti ko wana Kalou na tubo kevengo o koya nga. Ena baka thorbi ko. Kebaka. O siyama binakatubay ko to take control all the time. Dotal na tikiro no tumigatig man na Lesoni ko, mamimiti ko, zabutati ko, we need to be submissive. Kati ko, ningaw na sota siya nga ni sotabi kinanonday tubo-tubo, nanonda nga ngandre, nanonda tatanra. Saan daw yabala ti sarangan na lonta. Kaman daw unday. Di na binakasarangaya. Ni nandrendre to kumbiya may no kato ka siyang. Oy ko saranga ko tabulo na chigo nga anji na ya. We need to be submissive.
Ninda saya to mai na lewaya, saya to mai sa senga ni sme sotari, na kake de ko tubo to kakina, ko masu, ko lotu, masulaka, do masulaka pa bubale, no masulaka do ni department be matani tu, yang guys senga dia lobi. Nya ga mai na ngau ndo me sa sotabi ki na ngandrea, guys senga ni sota indona ka. No mo itabi nga, you must kneel with humility and submit and thank the Lord. Kako bakan dombal tangau na sarangay ando totolo kina na meda. Betana yalo ando don mesati ko rawi kanda. Sedap. Ano no mamobiso taka nga balele na tikina ya. Menda ray dati ko binaka. Yana buna kan daw kati ko na ba suma. Non daw ba tawana saraba binaka na kana buku. Guard your heart because that is the wellspring of life. Batawa ba binaka na lamu ni sabut taka may kinay bure ni bula. Bure. Ketika senga, ngau senga ni ado kina, dakila ba binang saranga. It triggers everything. Enta na Vosa, tumuri kenda sota layalo, ni sa tumunga manayalo, ni sa senga ni te mga binakatiko, kasenga ni dambitiko, the one who's supposed to be in control. Puno sarangaya, enta saranga. Iyo, ano sematay na karon ni Lesoni na matak binakaindayo. Entang erongo na kini barita kina chondiru sulkando na tikine ono. Asa kabeiro ko ando virta na lao kina matao ni wanga. Kando na kunya kina. Sanga virta ka arsa senga ni biarawa ni sa kalebusara na ika. Ongono nga karuan nga na Vosa kina na Kristo berton bepita kerton tisepeli. Endo me sariti same thing, same problem, same issue. Raba saka nito na kairawa. Di na nga nirtong donggoli, di na nga nirtong ngonandaw, erto kilanan ranoya, iyo, raba. Kaya nasaritin kaya namatay. Kaya nagkaroon ng kaya matay peria. Same thing, same experience, nothing. Yarongoda ng kairongoda, natalay ni Nona daw takos na Kalou, nindaw kilatu ko kaya nangaw na saranga, Oleng kakina. Enta rongo na mataka binakaindahay. Ando si mga tubekian na Lesoni yung na karon ni Lesoni. Ni bararabi na tamata kinay Tuvatuva ni linga ni tamata. He can be disappointed anywhere, anytime. Ni rongo diaw. When you rely on the arm of a flesh, you will be disappointed anywhere, wherever you live, anytime. Ciqoma ibiti, Ciqoma America, Ciqoma Australia, we can't understand what you might. When you don't connect, you will be disappointed. Ikaw sabi na kata mo, mibita ka bikenda. Iyan itako sa kolomalangi. Takoso o koe tube ko na lawa ka soli wa na lawa mai loma langi ke burubura ia ni takoso ko koe enda rongo da na kayado enandrano rorua ne sana karo tutuigin disepel e sabe intu simagitunga kino ko chisu be kanta kana so tabi ng bula so tabi ng ngangandre bata ninda kila anda rongo tumen mateni Lesoni o koe nga na wakabuna na kake nga may nanrabar to ati ko kinantisepeli. Enda raida, itako sa kolomalangi, katoa kasasyangan niya, ito barongo da saranga. Kanga ito no chisu, do virta ka kinasani matao. Syangan ni sani mawi, syangan kinamoy liuniwanga, syangan kinamoy muri. He established the steps to be taken. Bito saranga ako, na kanga ito dumitaka. And exactly, that's what they did. Arto sabirita ka na lawa na sanay matao ni wang. And the sarayda sanrenre me abiti ni sakato na kanorto o da tumanambong ito dok. Da bobi binaka ni takos na Kalou. Ibekan dan mataka ni kuwa. Nanrenre arto so taba is nothing to do with the allocation. Dinanganir to ng daw, dinangar to klana buder daw to yung dakilabam na orang tangase.
Daw tunga non rapunga may nakoro. To la ko na vakaukai daw tugina na ikango. Rakilaba binatu na guys. Yorto nang gona daw ngor to kilaba binaka tal yorto daw siwa tungai ka. Erto kilana buna tugo kina na ika. Erto kilana buna tugo kina na ikango. Yana singa ya saya liki na ika. Kavian du sebe kanda ni kuwa. It's nothing to do with the location. Italia na muna dapat tukina. Namuna is nothing to do wherever you are. Na kain bimbiti ko ke, but it must to do is just a lack of divine direction. Takilap na ortun ti sepe atu mertulo awa kartu sangka ila tu mertulo siwa. Aro temen rap. Kakunin tandong beitaka, so nang sampai taka ciu nang una. Kalau go anywhere, anytime. Siapa? Kalau lebih tambah ngauna. Kalau go sekali bisau. Woi ko ngau bisau nang ngauna. Ya kaku ni bisau taka, nomurai dana kalau go. He will always the same, from that time until today. Never change. Woi ko ngau bisau ciu, pasal ko taka sam. Woi ko ngau bisau ciu. Bisau ciu ke murai rai. Besau juga mui sulu, besau juga penjin rakamu, kami kata sabi sau. Dua cunga anak Kalou, dapat sosoman, dapat amin. Kan tadi kau ya, kali mana bola? Aku kata ni kau, it's nothing to do with the location, but it's the lack of divine intervention. Erto sabar rabi tu akan orang tu kilan erto ngon tahu, but they lack that the one who can establish their steps and the outcome of that fishing, only the Lord can do that. Sabano demikian dan kalima ni pula. Lewa ena Tuvatuva dan ala ko rumah. Kelani satu kanan dari Tuvatuva balik cerna lubenda. Tunon dari Tuvatuva bubale personal, okay? Tunon personal plan, tunon the family plan, tunon the plan kaya busam beka sedaba. Yo. Au sabi akati ko ni kuwa na ngau ni sala ni kena rawati. Sanga ni dona kaina sanga rawati baka rawa. Ena rawati nga ni tiko ngai loma o kwa ngai tube ko ena kake nga. Kaku ni ko bararabi kana no mubuku sa tiko na mulabon donu binaka. Beso binaka donu binaka. E rongo deu sarba binaka. Kongore na baya lalamai. Na taw tu nga mutanga na singa tawdoko. Seni taw na mo ni tu sidre. Ena dona singa. One day, you'll remember what I'm talking about. Seni rado ko na buti niya utunga, kalau ngai buti niya utunga. Kendango, singo na singa, ena lalamai. Ya singa ya na ngau na maro tak do minta maro tak ni lala sarai tatanga lala bali kuro ngono bina kaku ni ko rara. Maro tak ka bina tane ko salala. Salala. Iso salala sangka itumbu rarawa. Lo vange tepeli, lo vange beleci, lo vange kuro. Kau telebisara. Humility and recognize that God is in control. Amen? Tama bibina ka tiwika. Kau sani taka tiwika kanta na mataka binani kuwa. Kau betugo na tigo ni kuwa, divine direction will produce results when you rely and connect to that connection all the time. You will bear the fruits. At his own time, in his own way. And anona ngau no kokoya. Kena sala talangai bina kata kokoya. Not in your time and not in a way that you want it to meet you. Antonia. Nona sala ngau kokoya. Kena ngau na nga salo kuda kokoya. And ngau na ko na bisa utaji ngau na saranga ko na rarawa bu ichingakina. You doesn't matter to you. Bimbi tuwe kwa ratu era pokoro rongo tiunga kina nona lewa rongo ta chuba binaka no kada butu tiko na masuni turanga ke bandanga le semeta sarira otioti ni laini rango ni kla otioti ni laini masun turanga awa seti kuma na matani bidana lain na otioti saran berna meni marango ne baba ni sano muni na baba matani tu kena kau-kawa kena langi-langi kasangani mo tu. Nona nak matan itu,
Nona na kaukawa. Nona na langi-langi, mo langi-langi talanga kina, ko kau talanga kina. Ngayon, tasangan mo doon. Yan na kaibigan babuli di kenda rukin na Kalou na kalima ni bula. Nona mata ni tu. Nona na kaukawa na kangaw na tor, na ba kaukotay ko mo rawat. Nona na langi-langi, melangi cicunga ko ani ko sa langi-langi ko sa rawata. Mesangan ni mundo, ko ngani ko rawata ko may ngalu. Ko ngani ko rawata, may lo. Ngaw na nga toro kina ko sa tabi may lot. Si ko raw sa ramang tanga babinaka, o saya lima na matasinga, ko saya lima may lot. Sa rawa. Kau tali binalo ya. Tuno ko, saan mundo? Eu sa nita bekenda na mataka na kindai. Na Vosa tiko na huku, musabaro may tina bekenda na mataka na kuwa. Trust in the Lord with all your heart. With all your heart, and lean not on your own understanding. Kaku ni wararabi kina no mubuku. Kaku ni wararabi kina no malmaktua. Tur bekenda baltamo. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your path. This is what a privilege to have God to be in control and direct our path all the time. Dapat binata ka, Chuko hindi lutagi kenta. Ile mga ngayon santa binakatangalingin tama tami lutagi kenta. En dua sara binakasara. Dona nampo ni sera kirawa sete usangule tapa nampo ni sera. Boleh itu yunoko namate. The great physician na punyo ile ko. Sangule tapa nampo ni sera tu na kilambe ko. Rono karon tale tu biau. The great physician. May na vei buniwai ni vei buniwai tigo tale endo sara era ni bakambulai ko sara. Say ko yango ko rongo tigo ni kuwa. The one need to be in control in your life, in your family, in our church as well. So ni takabe kanda na matakabe na kindai. Mo sa may tiniya. You must acknowledge God in all whatever we plan. In all the ways that you plan for your life, for your family, for the church, me kakunya libandu. Kung balta ko nga. Enda satu bano kenda, yo ko nga. Ena ba dora be kenda. Dare don to ti sepeli tali ti ubia na talanoya. Joni rusub kondo na tigine wono ertu sangoli sandra ba mai. Enda bo bibinak. Nikilani tamata ba yala langa. Ano na buku ba yala langa. May nakarto kilay sa kasarangan doon na kay rawat. Kaya naman bale, we are nothing. We are useless. Kalau nga ni tiko, then you are something. Nanumutsi ko nakawatu na utsi. You are only something when God is in control. Otherwise, you are nothing. Kung sabi ito kasama, you are nothing tiko iko. May adaba nga ni tiko, o koya nga, endon dono, may lauray tiko ba iko. Amen?